ପିଲାମାନେ ଆଜି କାଲି ଆମେ କଣ ପଢୁଥିଲେ ଫଳ ପଢୁଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଏବିସିଡି ଏବିସିଡି ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଏବିସିଡି ପଢିବା ଏଇଠି ପଢାଇ एबीसीडी पढ़िबा जी पढ़ ए फॉर apple b for ball c for cat d for dog e for elephant f for fish g for baba h for I for ice cream j for joker k for kite l for lion m for monkey n for fish O for orange, P for parrot, U for penguin, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella. Umbrella देखिए वर्षा हेले आंधी खरा हेले आंधी V for W for कौन window माने कौन X for Y for Z for Jew zebra Jew जाई छ समस्ते Jew रे सब कोन कोन अछि के सब अछि हाथी काको भालू साप एते सब अछि ताले आई एम सब कहिबे बे एबीसीडी टिके डाकिलो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z एबे डाकिलो रूट पाड़ी डाकिलो एटा बेटा A G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z very good रूही पढ़ दिया मैं रूही पढ़ दे दिया जी रूही पढ़ दिया A B C D E बैठ के सब H I J K L M O N O P Q R S T U V W X Y Z तमे पढ़िला सेट खाई पढ़िला एटा कोन A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z very good एबे शुभम पढ़िबे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z अच्छा very good